ngo yakiriye agakiza. Uracyavuga mu izina Bro, ni igikonkobo. igikonkobo kandi yari yakijijwe. Wabaye gute? Ta video wabonye? Nta gitangaza yakoze. Nta muntu yishe. Sivyo? Nta gitangaza yakoze. Oya gusa kera wamaze guta umuco wa kwikinyamurenge. Nta muco ukaja kuri kamera ukavuga isi yose ugashiraho ubuzima bwawe ukabivuga ibintu bitabaho by'uburofa tari meza ya fake bose kanumwe ufite amakuru sa ariko kiriya gikonkobo kikiriya ico ahubwo ni nago gwa mbere ko iwe yaniyumviriye kuza gukizwa. Kindi cyambabaje nukuntu bafashe bamuheza mikrofone yo mu ikanisa amana wakira uko nuko babonye ko yakijijwe. Ntabwo yakijijwe. Genda urebe n'ubu ngubu ibintu yarayashize. Wowe uri umuyumbugize neza kunyibutsa ka. Hello my people. My tea. Uratubwira. Hello. My tea. Twaje none twaje duhagaze twavuze ngo no munsi ubwumuka n'umugeri ni pa. Ni mu mutwe. Ujya mu gipe. Yarapfuye. Imani reka tubanze dufate umunota wo kumwibuka. Imani mwakire mu bayo. Abayembe tubanze tumwibuke. Nukuri yari inshuti yacu twaramukundaga yabikora neza. Niwe muntu wa mbere wakazubye na accompagnement neza. Ihama ngo hari umupasiteri umwe wigeze kuvuga ngo nta birato bazoza badugana kuri podium. Kandi amare ngiwa kakidugana amare yamavuga ngo jewe ngo umuntu yarasigaye yavuga ngo hamangira ngo kwe mu mutwe ngo pa. Ono ariko Imana imaze imisi tutwara abantu kabisa. Imana yo mu ijuru kandi aho Imana nayo turayisuhuje. Aho kandi Imana yabikoze ibibona kandi nayo turayisuhuje. Imana turayiramukije cyane. Big up mana we. Kuri muri we twongeye twagarutse mu shusho idasanzwe turabasuhuje. Mukomeze mudukandire mukandeho mukore subscribe. Hanyuma uyu munsi rero ni bidasanzwe. Abantu badukurikiranye dufite amakuru mashasha kandi turabashimiye muri commentaire baravuze ngo muri abantu beza ngo muri we ubu nyine kimurabona izo yasaza ari mu kudutamwe gusa. Muri we ni umugabo ari mu kudushiramo ariko kandi muri we Imana imuheza umugisha kubera ko muri we iyo atagiriye yerekwa ryo gukoresha ibyuma bino byuma ngo bikure ahantu byari bibitse ngo bize muri tele bikore byari bigiye kugiraho ingese. Ukuri jewe imbere y'icyo mvuga mbaze gushimira muri we cyane niwe dushimira twe twagize amahirwe ko gukora ibyuma byari bisanzwe bibitse tugomba natwe kumushimira kubera akazobe dufite niwe tubikesha. Jewe jo bundi yarankandi muri we ariko hari abantu bazabyitiranyanga hari abantu bazi ngo kuza hano kuri kamera ngo nugutera inkuru gusa kumbe ntibazi ko twuri indege kubera bino biganiro tibazi ko tumaze kugendera muri umuntu asigaye afata airport idakeze. Hanyuma dufite amakuru mashasha ejo bundi nabonye video muri eglise abakozi b'Imana bari kuvuga ngo Nyamwiza ngo yakiriye agakiza. Uracyavuga mu izina bro ni igikonkobo kandi yari yakijijwe. Wabaye gute? Ta video wabonye? Ayibe urana umukozi w'Imana ubu nyine mureke kuzamuhendwa. Uzi kintu cyanyishe umugabo umwe yamafata mikrofone ngo Imana yambwiye ngo nsengere ngo Nyamwiza ngo na frango ngo amakimbirane yabagiye gushira. Kwaza tubaje gutenga bara abapasiteri bo muri Kenya. Ujya sitagwa ari umupasiteri tiwinjirira abapasiteri ujya wabivuze n'umuyumbe urebe umupagani karafata agatuti oye ibintu yako ura mukobwa yamenya kumena amavuta yarayamenye ariko none gukizwa tibibaho yajega gukizwa yaje kwakira agakiza yarakijijwe mubwire shema yakijijwe umugore kirara azaza agafata si ubwa mbere si ubwa kabiri aje mu ikanisa avuga agasubira yego arundi munsi yamagarara uje ngo inde ngo kimurambona ariko ubu none ntazosubira kugwa kubera ngo ni Imana yavuze ko amakimbirane yiwe nuwo bahora bashwana ashize. Uzi kindi cyambabaje nukuntu yavuze ngo abapasiteri ngo nabajama bibi abapasiteri ngo nabajama bibi azovuga abapasiteri nabajama aho yarabeshe aho sindogushika ngo naba aho turi kumwe ngo nabajama bibi abahi wobo umujama gute n'umumenje nta mupasiteri kirara cikirara waravumwe yarakijijwe karaga kizagana niko ndi mugupinga uriya yokizwe none iwe na furaha nindukijijwe cyane furaha
Furaha arakijijwe. inyobora Furaha none baranamuciye umuryango oya w'iwabo sinimba ari n'abaki imirara abo ahubwo je sinayizi. mfana Furaha kubera aho kuvuga ngo mfane jewe kiriya gikonkobo ngo ni nyamwiza. Oya Furaha nawe ngo yakoze ibintu biteye ubwoba kugezaho famiye yabo yicarana bagakorana bakamuhagarika. Nta gitangaza yakoze, nta muntu yishe, sivyo? Nta gitangaza Oya yakoze. gusa kera wamaze guta umuco wa kwikinyamurenge ukaja kuri kamera ukavuga isi yose ugashiraho ubuzima bwawe ukabivuga ibintu bitabaho by'uburofa ya fake bose nta numwe ufite amapurusa. Ariko kiriya gikonkobo kikiriya ico ahubwo ni nako gwa mbere ko iwe yaniyumviriye kuza gukizwa. Ikindi cyambabaje nukuntu bafashe bamuheza mikrofone yo mwikanisa amana wakira Uko nuko babonye ko yakijijwe. ntabwo yakijijwe. Genda urebe n'ubu ngubu ibintu yarayashize. Wowe uri umuyumbo gize neza kunyibutsa akantu. Ico ni cya kintu duhora tuvuga buri munsi kubera iki mwikanisa tutaza tumenya ukijijwe n'udakijijwe. Abantu bose ni ari amatora bari mukuza kwenda nimba uri umupasiteri nimba baramukoze nk'ibihumbi 2 by'amanyakenya yamubwa ati akira mikrofone mo cyangwa nimba barahuriye isiri aho ati yewe nimba none nje nkubaza ikibazo kubera iki mwebwe abayumbe mutagira amaso yo kubona kure ya mpwemu kugira ngo mumenye umuyumbe n'utari uzi n'irindi jambo muhereye iki mikrofone erega mwese kumurafatikanije amakosa yavuze ngo guyereka ngo numujama wiwe sibyo ngiyo ku mihanda ngo ariko ngo hano ngo mwikanisa ngo numujama ngira ngo ku mihanda ngo baza batukana tamusi numwe ndabona guyereka agira aho yaramubesheye wumve nk'ibintu aba yavugira ngo kanisa ry'Imana bakamuze gututsa umuntu ntagusubiza kandi ako kantu mugafate mu mutwe nutuka umuntu ntagusubiza azigaya bihurane nuko ibya bitutsi byose wamututse uzobyisubizaho wenyine ubugiye kumutuka se mu video numvisha bavuga ngo yari maze ngo nimba ari imisinga je nayibonye nijoro yani yakira gikonkoboke yavuga ngo yaje kwihana je namavuga ati ngomba kuza si we wenyine bro hariho abagore bafite amanyanga bari mu gufata ama video yabo bari gusa bakayashira hanze abo naboga nuko bitondera twaza tubagendera nkatwe abayumva umugore w'umunyamurenge bakamuhenda kuri telefone abasheri biwe ku ruhande akifata video ama selfie agashira ubusa bwiwe hanze. Umugore ufite umugabo uko nuguta umuco aho ni zero ubyuzi mana we Imana igira imbabazi wa Imana igira mana ugerutse kuvuga ejo bundi Imana igira imbabazi Imana itazihana abo bantu ikabareka bakaguma bakabaho mana ushimwe kuri nyembabazi. Hari undi muntu yamaze arambwira ngo sha ngori ku bintu muri kuvuga ngo kubayumbe cyo tureka kuvuga ukuri tuzokuvuga ni ku Imana ikene ntabwo n'ukuri tuvuga Imana araza arambwira nuko nyine twakijijwe mba twarafatanye ariko ndavuga ati kubera amavuta mfite nagakiza na hawe kandi wagize neza tubona ko yakuvuze nimbabazi Yesu yankunze ukuyariga yamaze kugenda avuga ati jewe sindi nkawe akurondera gufatana kubera ari amagambo y'ukuri navuze ahubwo ngomba kukwigisha cyane ahubwo ukanarondera ukundi kuri kwinshi kugira ngo kubabwire hari umunsi bazicuza bonyine bakizwa ibintu bijanye n'amatoke umabi matoke ya makimbilio turayabya busutwa turayamagara sana ibintu byo kweza bari ababyuko birabikongo bokwe byahariya ngo bagatuti reka nkubwira ndi makuru mashasha hariho abahungu n'abagabo bazi gutereta agatereta umukobwa yarangiza kumutereta akamubwira ngo ndagukunda none ko nawe unkunda ndungikira ifoto yawe uri gusa uzi ikindi ngiye gusaba abakozi bo muri we dushire nimero zacu hariya baza baduha amakuru baza badupokeza ibintu twebwe twiyemeje tuzobacisha ku munyafu wo kuri kamera nk'uwo mukobwa baba basabye ifoto ari gusa akayitanga umubwiye iki nta kindi nomubwiye usibye gusa Imana imwakire mubaye Imana ntiyo mwakira mubayo habwa Imana imubabarire twebwe tuzovuga ukuri mu byumve muri ngo tubakubite ariko umunyafu wo kuri kamera tuzoshira nimero zacu hano uzobona inkuru y'umuntu w'umukristo tuzita ngo uyu mukristo ngo iki ariko tuguhane hariho no kubura ubwenge ico kintu nta muntu ufite ubwenge wo gikora
ufite ubwenge ico kintu ntiwogikora. Abantu babuze ubwenge babura mpwemu yera ntibagisenga, none utanga ubusa bwawe. Cyakora nangije kumva umuntu avuga umuntu atanga ibyo afite. Kuriya nibiranye n'abafite. Busa nibwo abafite. Ni nako ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu azatanga icyo afite. Buriya busa nibwo afite, nta kindi afite. Aratanga ijambo ari ryo afite. Aratanga ubwenge nubu nubwo gutanga nyine video. Aratanga umubiri nuri nyine yayiramu. Unyibukira akajambo kamwe umukozi w'Imana aheruka kuvuga yavuga ubutumwa. Aravuga ngo mu mico yacu y'abanyamurenge kera kose abagore bakaza baja guhinga mu murima. Batinda gutaha uwatashe mbere y'abandi bagore yashika mu muhana abana bose bakaja kumwonga. Umugore umwe wo mu muhana akonsa abana biwe akonsa nabo mugenzi n'uwabandi akamwonsa. Ariko ubu nyine tibyokunda kubera ko abagore b'ubu ngo basigaye banywa akanyanga. Wo konsa umwana w'abandi akonka kakanyanga. Umugore mperutse kubona muri Sesinga yayamwe anywa inzoga. Mana we. Ikiyeri kingana gutya. Umugore anywa ikiyeri. Iyo ni imperuka. Nari ngiye kumubwira ati Imana kwakire mu bari ndasubira kandi. Gusa ko wamubonye nti wamubwira uri kawusha. Ariko kandi waramubwiye wagize neza. Ibi bintu si byiza. Kunywa inzoga. Umumama. Inzoga bayise irindi zina none riteye ubwoba ngo ni ikiyobya bwenge. Wamaze kumenya ko mu magambo avunaguye ni ikiyobya muzamunywa ibiyobya bwenge mwabaye gute. Kandi muri abagore gusa ntaco bizobamarira ntaco bizobagezaho. Umuntu wese unywa ikiyobya bwenge aba yataye ubwenge. Tugarutse kuri uriya kira gikonkoboka ugende wihane nimba warihanye ugende wihane uhane nyine uhanagure ureke n'ibintu bijanye no no vuga gute azayihana gasubira ka ayiwe uko yaguye ari muri rompwe. Turamuramo abakozi bo muri we abakunzi ba muri we bose aho bari bakomeze bandike muri commentaire barabizi ko ibyo tuba turi kuvuga ari ukuri bro. Iri nivuga butumwa ridasanzwe kandi tuza tubasengera. Twe turabatumisha kandi gakuriye kindama mbabona mwe turabatumisha ba Mungu tubabwiza ukuri. Umupasiteri nakora ikosa tukamumenya tuzobivuga. Uku nako turi ba pasiteri umwe wese ni pasiteri ku giti ciwe. Suko uku nawe uri pasiteri biteye agopfuka ngo usenge uri na pari pasiteri usengero ndi pasiteri uko tuba dusambuye itorero kwa Marishira. Hanyuma turabasaba gukora subscribe, commentaire mwandike umuntu uri mu gufashwa na zino nyigisho vraiment yandike anabyemeze muri commentaire tubibone. Big up. Ciao.